kamatay ra intong tuwa kasila sana ko kayo subay ayaran mo tulungan ka kaya sambil buktuin na Pasko. Susunan sin kita naglalasa kasilasan ko kay mo subay ayaran mo unungan ka daya sambil buktuin na Pasko. Gimana? 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 Gimana kau punya RK kuat? Susah pun. Nah, nangis muka nih kasih buat. Bukan musan. Bagana naglambung sa saat bayi berayang berpikilakar badana ya basunya basu bayi langanuan sintonis paat kenapa usahin apa menghadap ke kayu beras basi saya mau sekolah. Sekolah. Niya to temu ko man sila to. Ang namo mo.
Lakwa muka kadul uyon Maksu suratnya Ini lupa berasa buku sintuara ya? Pistawin ya? Bisa ngomong pistawin ya? Nah, tinggal Ikatula berat Patah kuih Jamil aktar wa alapu Dia balas sama Dewal behar Waraja'u bil mufabbali Alar kaunaini Diana ulumi Dukatil basafir Likudumi Bidal Kana Asalal Binaninal Munah Dapatil Kulabu Piratil Junab Sutiratil Uyab Utipatil Kulab Batu di pengantin ini. Dirma kabo. Bium kau batu mereka di sini. Dari pengantin bu, kubus na. Dukum tuhuran ala tuhurin bahwa Pakuan yang menang ikatan wakbarukum imatau pasaran launa kumalakan wala Atla al-qaduran asara Najawat sakarang wa majnun Iqwa'u bihasan jai wa anwar Amasaniyat Kaifan zakalabul kamara Jadil bajibaini Agarulaina inak Dalan sidakai Usapadaina Ikan lumayan Disukai makaig ko naman ni Bago. Namulan matupak ko. Muhammad wa ruqisatas Muhammadan awhuna Ika sufura wata Yubasiru bilida Awas na ka, awo. Kay kau. May tayo yung mana ko ang
magpunglaw ha. Bari na tayo na makakawas. Hindi naman tayo na makakawas. Ayun, kaya niya pagbili mo isa ko. Naubos na? Hindi na lang dapat magpunglaw. Ito ang kakao mo. Muraw na ka. Amon, sumuhan ko ng batsukay na. Ang utak. Ang utak. Ang batsukay na ito doon. Ito na to? Amon yung mukay natin. Oh, natutok sa ako. Atas na to. Sana ko nagbatsukabay sa malalong-malalong. Ikot pa sa dilang. Mama, babukon. Batsukay na, tuwaw na. Kamu kain baju ko. Ako pa rin ang hindi ko yan, tuwaw na nakain na nito. Yung batsuk-batsuk. Kaya na kami yung nakarakan. Ang... Uy, yung batsukay na nito. Uy, namasan ito. Ang batsukay na. Sino batsukay niya? Batsukay na. Ayun to. Maray na makaubos wala. Mong batsukay na. Solo que sila may pupi. Naubos na kayo na eh. Sukay mag... Kain mo kung nahuli sa pagkakasan. Ayaw ka na bro. Ayaw nila ko na. Ari ma, ko na mag-ibabaiya. Panawas yung bagay. Utang ko yung kain. Sino ba na ini? Magilo ko ini. Ayan, tuyin na kapag kayo nakaliwan. Tuyin na niya. Pauban na ako sa pindahin. Mga bayan, pahiluan naman kami. Pasulok mo mo ba? Hindi na mahilok. Tuwarin na mahilok. Tinawag basta ka ko. Isarat niyo mong katangin na niya kung baro sa inyo. Kis-kisan yung katasip yung utang niyo. Ikaw niyo. Ha? Hindi pa niyo mo. Panabunan niyo. Ayaw mo na ito.
Ay na akong mag-shampoo. Ay, numanis ang puso ka. Basta ito pa nakakakan. Yeah.
Kasi Pandai bunang ni, dia cakap kau. Apa kali tu dia? Kenapa? Ini kali tu ini nalog na akong ini. Huwag kang madwa mo kakaluluyo. Akajatul
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim bil iman, astaghfirullahal azim bis suhud, astaghfirullahal azim wal maghfur. Alladzi la ilaha illa illallah wa anna muhammadar rasulullah ilallahi tawakkaltu ya rabbi la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma bil kalam wal kalam innama kadamatu barakatuh fa'atan lillahi wa rabbihi abuka abdillah wal ka'batu baitullah ya Allah ya Muhammad madamatur rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina madamatis safat. Wajkuru ni'matillahi alaikum isrodum qalilan fakaddarum tukaddara minal muslimina al-fatihat walakum al-adiruna wa ghaibuna annallaha ya'ti kulli shay'in wa la yajidu wa la yabtayajal jalal wa ikram as-salaman kariman ila liqa'illahi ta'ala wa sari'atuna wa tariqatuna wa malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika la hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man yalladhi yashfa'u illa bi idhnihi lam bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Ini bapak kan apa imam? Dia simbi tayo pag umagbiya. Buat aku ni gawin niya. Aduh, ini napito. Jadi apabila sampai napakalayo Allah kerjaan sila usaha atau pangkalan awal umpag hingkain ka ang babae pangkusap tulos nila niya tumaot siya at sa mga pangalapan babae mabusahan na babae ikaw at ibang sa Iwan na sambut lang niya lang apabila ang usaha itandiakan inaano kay ama mo tinamaro sa usaha ang tupal so inaduhal malaingan maupama ikaw mga pangabas daw sa inaano kay ama mo sa wali
supaya haisun kita mewaris magyaon supaya umaon. Yan sabihin ba kayo? Ang magi na maas niya tayo manguna, ang wala ka dati ko ang supaya na mag-isunat niya bukod ay magtakot. Iban nasabot lang halaw mo kung ito yung kita menjadi maminasa hababati bangga kondang kulatu pama dia aun jarumukan tatumbi atau wapit na para kasabati menjadi bawa ini na tau dia nakaroon ito susara kain ng pagkakata sila dan dia akan dia kaya memberikan pembayaran Diba kasabot daw niya halong hukom supaya tuon kita rin mausog pa ba magmamuka haurangan usugiban ba ba magmamuka talaga kasi sa kaya maraming yan ang pagkagat ulang labi-labi at pagkagat mo kanina mo yung iuwangan ng karuan sipa dan napakaluar kasi ba karena kami nasawa tayo lahat pagpapalagay na makanda sama yang kita nihawangan Iwan lang na sabot pagkasimukot kung lang A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda dinil haqqi liyudhira 'ala ad-dini kulli walau kana musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wa wa'ada 'alaihi wa bamaksifa wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ya hadi kullama da'a bil haq ya hadi kullama da'a bil ya hadi kullama da'a bil innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yaqullaha fawqa aydihim wa innama yanqus ala nafsihim man awfa bima ahadallahu fa sayu'tihi ajran 'azima.
Alhamdulillahilladzi anjala qawluhu li nabi man mata malakum asna wa sulasa wa ruba'a fayyitum alla ta'min fawaqidatan sadukatun aw ma malakat aymanukum alla ta'ulul basta malakawni ala ruhin Bismillahirrahmanirrahim Rasulihi sallallahu alaihi wasallam usikum ibadallah wa iyaya wa nafsi bitaqwa Biar pukul. Saya itu Insya Allah. Kalau kau itu, dia aku pasang aku cina bintu kuan. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam usikum ibadallah wa iyaya wa nafsi bitaqwa. Ngam. Ai Muhammad Yari biaqwa kita usba iban waris bapak panang kai Fatimah serta yung suranmu mahal iban pasingan harga 2 tahun duang pasing pulauan Untuk ini kan sebut di situ pati manusia mencintai dengan menyebut pada akhirat halal kami taruh. Bisa. Mahal nampak. Una long lewat itu ini kita long kita usun tadi kolong kita saksi Muhammadin bil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal malaikati muqarrabin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'i bil aqwali wal afiyati taqdilana min jami'il hajat wal khairati min jami'i sayyidatil kaunati ila darajat wa tuballighuna bi aqdaratin jamilal aqdiyati wa badal mamata Allahumma atina rizqan jadidan wa umran tawilan wa amalan kathiran wa khairan qariban wa sarran ba'idan wa amalan maqbulan wa du'aan mustajab وجنات الفردوس لمن مستقيما إن تعودوه نعمة الله لا تحصوها وإن الله غفور رحيم ولكل محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة علينا وعلى الحجاج والحجاجات والمسافرين من أمة محمد أجمعين بالبر كبارك إنك لما تسعك لمن مولى ويعني من نصر غفرانك ربنا وإليك المرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طول أمورنا يا الله وجزي كل ليلة وليلة وإذان وتكبر جوانا ببركات سيف ونفسك أو تقادر الجلال وبركات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة علينا حقيقة مدينة سر معرفة اللهم إنا أريد وتوفى الحج والعمرة بقدرة الله عز وجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة يا الله في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزق وتوبة قبل الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تلنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب رحمتنا وأبواب نعمتنا وأبواب قوتنا وأبواب صحتنا وأبواب سلامتنا وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ونبيك الكريم سر الدنيا سر الآخرة وغفره الله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتح وسر الفاتح يا فارج لم يكشف الغم يا من به فاتح ويكفي ودافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم يا رب العالمين اللهم اكشف منا البلاء والبلاء والوباء والبأس والمنكر والسيوف والغم منا ما دار من كل
lil muslimina amatan innaka la kulli shay'in qadir rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim barokah wa tawwabur rahim Allahumma atina rizqana wa safa'atana wa khairana wa syukurina wa anbara'ina wa hidayatina wa marifatina fid dinina wa dunya wal akhirati innaka la tusyrik qadir Sabkab lakab Tuan Ma'adum Aminullah Tuan Alawi Barfaki Tuan Abdul Qadir Jailani Tuan Danam Tuan Makkah Tuan Put Tuan Bungsu Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'ali wala ana innaka antar razzaqur rizqi ya Allah ya Rasulullah kabul barakat Nabi Adam alaihissalam kabul barakat Nabi Ibrahim alaihissalam kabul barakat Nabi Ismail alaihissalam kabul barakat Nabi Musa alaihissalam kabul barakat Nabi Nuh alaihissalam kabul barakat Nabi Isa alaihissalam kabul barakat Nabi Daud alaihissalam kabul barakat Nabi Yusuf alaihissalam kabul barakat Nabi Sulaiman alaihissalam kabul barakat Nabi Zakaria alaihissalam kabul barakat Nabi Yahya alaihissalam kabul barakat Nabi Taib alaihissalam kabul barakat syafaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Tata ya Raja ya Alim ya Mutin ya Kiraman Katibnya Maha Malaikat Jibril Mikail Israfil Abu Bakar Umar Utsman Ali ya Allah ya Tuhan mutlakan tu'udim bala sakit basu dengan umat Ya Allah ya Tuhan namu dihidupin mga anak apo namu panganal pamarayaw pangdungugiman pangitaru di banda tao bulan iban suwa Ya Allah ya Tuhan namu imprasya mo sa buna dihidupin ko sila katan kasalamatan kusuliban kasay panjang konsulta Ya Allah dilirisik yaran palayain katampin mengidain kanila pasukay marayaw Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan mengambil utang. Maka susah kaya warga ini maksud mengatin supaya kamu makusuk magpasampay sin maksud maksud ini lebih pamangatin lubos ba ayaw kamu malupa sindilis inda lupa wakil ini piali sin pagpangayo wali wakil na in wakili amin kya pangibirkis luhain piyang lukis sin baya di matang karatong pagitong tikang wala magitong liling kupya tungin mga baguratong pila namayan lalay yari kami lumabay mangukab kami sin lawang langsay imita kami sin buhok bagus yudlay dumuis kami aut kilay manok ko kunti mapupalukong gimanap na indo ko nabasain usikom manok si mayang tepu pesembulannya atay na sumanyang paru isun kandayang giling kimitayin kampungmu kinyalisan bulingin lingkat wa isa banding kakampungan giling Cebu
Papagbang dayon tuod at turun sin mata utup nakamutuod gilingon harap Murid di, nakamurid tu. alisan burat pintan kau biar malak magsaya nagsila sinadlaw ulat-ulat tamat na inkalangan di ko nakasungan bang di kulangan bapak maafan dakuman Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Nah, isin maka. Gilingan niyo. Nah, kasih kita kami pandalaw sogan. Nah, gilingan makato. Ito to. Pagilingan mo mari. Makato, harap ng tunan. Mawasak ng pandala. Pandala. Kaya pandala. Ikaw dito. Ha? Matto, magpakat ko sabay ko magpabugat. Pato, ha? Di. Matto. Nah, pagpakat ko. Nah, harap mo mari. Kiri. Harap mo mari. Paunahan mo daw. Mari. Nah, ini ha. Makakarain mo pandala. Makato. Mari. Para pa mari. Harap ka mari, adik. Keluar. Cepat. Keluarin enggak? Kasana dulu kay tuan. Hai. Mana kamu di luar? Empat juga kami itu di luar. di makhlukati kanuril huda habib billahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala salawati sabri ظهور ولد من حمل الكذب ومن بكى والشهد منكم ومن سكت صائمة بدوامه وبكة فقد صنع وسلم على الله تبارك وتعالى وقل للصحابة واذكر الله ونعم الوكيل الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله Kadang kau di kalimat Allah ta'idah وعليك وقد ورب العرش العظيم تلقى قولا ما بلغ رأس العظيم والقلب ونحن من الساخرين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين وقل كما صليت على الله آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في النبيين
Sungai Tanzan kuno magsungit.
Orasan lang. Kamu teh mengabus.
Aduh nyawa mata sibuk dengan kamu.
Love your accent, all your latest, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. A ring when I lost my way. Yes, I give you all me. And you give me all. Okay, ito yung kalangan ulo. Sabi mo kung marayong wenteng og sin microphone ini. Si Maylio.